Ja sam Nikolina Papović, imam 15 godina, idem u srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Upisala sam smjer likovno-grafička oprema knjige i ja nadam se da ću se u budućnosti baviti umjetnosti. Najviše volim stripove i čitati, pisati i tome se vidim da ću raditi u budućnosti. Volim isto raditi sa svime. U zadnje vrijeme sam najviše digitalno mi ide, tome se želim popraviti. Radi zato što je lakše dobiti one ljepše boje. Pa ja sam isto odrasla s čitajući stripovima i sada pratim puno ljudi koji rade stripove. Svi misle da to sad izumrlo, ali nije, baš svi rade stripove, većinom to digitalno, pa je zato to najpopularnije i to svi rade. Pa valjda zato što možeš lako priču nekakvu reći, a da nije sada da napraviš film ili neku animaciju. Neki drugčiji način da ispričaš priču bez zvuka ili nešto. Pa moraš imati neke kreativne granice moraš nekako kreativno naći način da priđeš te neke granice koje ne možeš. Moj najdraži strip je jedan strip Long Exposure se zove, koji će ubrzo završiti, pa onda će taj autor napisati, koji će sad čitat Ride or Die se zove. Volim Tank Girl, onda ima neki japanski stripovi kao JoJo's Bizarre Adventure koji je popularan. Volim Hitmana, volim te DC, Marvel i to sam čitala dosta. Ja pišem strip, ali većinom stripova radim onako bez veze neke priče, pošto nemam baš neku sad priču isplanirano, ali planiram da će biti neki. Ja obično ne gledam baš tehnički ugao, ne planiram puno svoje radove, većinom instinktom. Možda prvo radim pa onda kako ide. Tako mi obično tako izpadne dobro, ali možda bi trebalo malo više planirati, ali eto, ja sam više radim iz zabave nego nekog tehničkog. Sad, ja. Pa više volim fikcionalne likove, mislim da imam više slobode sad i mogu biti kako ja će i to. A kad na primjer radim realizam, isto volim malo da ne bude sad skroz ozbiljno, nešto volim nešto svog ubaciti, da bude malo zabavnije. Pa volim puno boja koristiti, svakakvih, ne držam je narančasta.